Kublaya pi paro at nga pediang snobhai pi siya ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolok kalong le si kakubor kabapen kantilot ya paro bat kabam sula bat ngai ni pediang halor kajing Khlad kadit no u MP badon Burom chongi u Dr.Ricky Syngkon u bami khamat ya ka Shillong parliamentary constituency shaka yeng dor bar thawan Lok Sabha u Dr.Ricky tang hadin kandiat por bu la kalon hamadan yele kai football hamau yong Menta ka janmit jong ka khat khnai trik urampang arhajar arphunriu yakabala suba bakala bandai na ka daw jong ka jing fail candidate uklong snam ni ka taka cardiac arrest kat kum kitolong khobor la sutho bayu Dr.Ricky le penkit brand Sir Robert Hospital Jaya ban yo ya kajing sumar biang por Henry kajing yap kabawan kum unong tu kalakni kantet no ya kajing jong unu MP ubabaro baro ni ni Burom kum uta unong mikmat pat ba ubadon ya kakardan kajing shampang ka akor ka Burom bat ubashakting ya ublay let sok Dr.Ricky shaka jaga ka pa ublay ula penkre nakabanta jong pi kajing yap si teng por jong pi kum uta unong mikmat ubangi ubangi Burom Syai Lok Sabha kalong kajing do kabakraw ya kajala Meghlaya hi baro kawai na martang hapo ipor ibelengkot bapilong kum MP jongi pidala man penpau perthai yeladi kum uta unong mikmat ba ubalong kampala ha kajing start bat kajing shampang kajing snowret ban kren ya ki issue ki bapher ki bakta ya kayap ki Halok Sabha menupat ban mi pli ya kajaka jongpi le si kani kanong kajing kali kababaro aro mentangin kali hakum kani kapor bakajala kamat yaulo ubadum Parolok play shibon ya kapor jongpi snoba what Khlad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video